Hello, tuni cookie channel bezo si na bon bin lim na hibin. Tuni a cookie channel ai saidio hi ai le. Affiliate marketing ti hi saidio hi in affiliate marketing hi ipi ham iti ai le. Ichi affiliate marketing hi online iti saida company khana affiliate ga join mi company ga join a company thil ho online ako na post kina online ako na chu hita chu khat thil min iti sedam keng chot na keng ko ho a chu ai le keng ko chu man alim la do hi chu zo pi ai chu commission building hi chu affiliate marketing ki ti hi in chu practically ta ang isai di wa hi in it's like unavailable halkhat neota explanation kan bolin aban le hi website ho chu ippm ti ai le chawai click bang omen na click bang omen abana he bekit lewan ni chawai amazon jong om kinin abana na bekit lewan flipkart om kinin abana ana bekit lewan ebay yong om kinin a chaina dinga ga sai bekit lewan snapdeal hi choi platform hoi ta hi in ichu ako nai thil tampi kizil thei ngachi ichu click bang hi ai le chun digital marketing hi in hi chi digital pen hi ai le chun hitai iti seidam ga deliver to thu da na chu amazon hi thil khat sangkhol ham khat ai lo le lukhu ai lo le mobile na order tai tip te na order ai le chun min an deliver ding a deliver man yong hong ki charge ji hi in a hin la hi chi click bang ya chu ma hi in hi chi hi digital marketing akiti in digital marketing to download thoding hi in adan chu software mena jo ai le software aman na pi ai le sum na pi ai le chwa ko na cha website na ko na chun ki download jing the hi in ni chi chu click bang digital marketing ki in hi cho ai le chun affiliate marketing iti sedam affiliate jong ai thoi jong chu hi jong le hi cho ya chu ma hi in cho hi physically ta thil an thotno ai lo le thil ki cho a van ho ki cho a an po hin hi cho chu he them mo ngai in ai la affiliate marketing ki ti pen hi hoi da ga sei le tu nya hi chiwa hi cookie channel a ko na comment ki mu dung zu ya hong ki si ma hi in ana velo han chiwa aman hi chi kip ganin ikhat an bol je achu comment an bol a request an bol je achu chiwa hi chi affiliate marketing hi ipi ham ti isei wa hi in phan ma sa ang chu chi video ki sim ding he ta ana ki sei tho hi in abana ne bekit lewan affiliate marketing ki ti hi chi company khat om tai de te affiliate ipi se click bang ai lo amazon ai lo le flipkart snapdeal ti ho ai thil tampi ki zo in sangkhol to ka ai lo le keng chot necktie mobile thil chat chom electronics lampang he lang van lampang he jong ne tam ta ki zo in choin azo ho chu affiliate na ga join ding ai nang a website na chi ting le affiliate link um bet thai che ba chon na ga join ding ai chong chu practically ta I so the way to a he affiliate marketing chu ipi ham ti bo chu iseyo hi in a hin la next video kit ting le amazon iti affiliate marketing join na hi chewa ko na chu bol thai ham ai lo le affiliate marketing a link chu hoya mo ding ham tio isei di wa hi na ai la tu ni a chu affiliate marketing hi ipi ham ti pen tre sei di wa hi chi company ai tai ti te ipi company jong la flipkart lang snapdeal lang ebay amazon hi jong la company hi in chi company chu hi in aban la hi chi nang nei tai nang in hi chi bai affiliate na ga join tai ti te chi bai affiliate account na ga ki hon ta chu amazon affiliate account na ga ki hon zo ting le a link khat hen pe bet a link an pi wai le product link ho chu nang in ki sim na ding khat hong om tin chu wa chu na sim ding na sim zo ting le chu wai nang in mi na hop thang ding hi chi na link pen chu min na loi na pai ai lo le na in ko te ATM khana TV chonom ai lo wai lo mobile chonom sangkhol to ka chonom a mai le
ai chiwa kona cha limna vet sa a hoye ti ai le a ling yong chu na ga pi ai le amount ni chiwa kona cha ki order wa le chiwa vana hi ti ngai le 10% commission na mo ding hi in ahin la electronics so ai phale 5% bo ki mo ai ahin lai chi click bank iti piano digital marketing pena choi le chun 75 ai lo vai le 70% commission ki mo hi in ai chiwa bang ho commission tam mo mo ai aba na ana vekit lewan na customer na share ho chun a link na share ho chun an cho kit lowa na thil share chu a cho kit lowa ile chun I mai thei kit lowa na I mai thei kit lowa I chawai sum I ma na mu di lo ding ai la lang khanai ga vele wan ni chawai link chu na share tai tu te a link na pe tai tu te ama ni che website cho hona ngai le Amazon ham ai lo le eBay ham chu lut ta ve ta nang na pi na chana ang lut ting le aman van chu hoye sa ai le ni chawai an ki cho ding an ki cho ai le aman sum Amazon a cho pi ding avan chu Amazon website na cho ki cho ring ai la ki cho jo ting le sum a pi jo ting a aman product an deliver jo ting le a suma ko na cho nang 10% commission na mo ding na ni chi chu affiliate marketing ki ti ni chi bai bele chu ni chi bai join na bolding ni chi company join na bolding join na bor chol ting le a link in pe when a link chu nang in midang ko ma na share ding na share jo ting le ama ni chi link chu click no vai le chi website na chu ga lut pe taw nang ma thua lut na hi je a chu ep hi jong le nang in keng ko link na share ta I te keng ko picture na share ta ai wanga man keng ko cha dei lo wa sang kolam to ka ham khara ki cho ta choi chi nanga ko na lut na ko na chu na thil dang a cho tai de te nangin hi chi sang khola hoya hoi he na ti na share ai wanga ma lut na an vel le electronics langaung lung lut ta mobile an hoyan sa ta mobile an ki cho tai de te hi chi wang chu na mu ki thau ding aji isu nanga ko na ama wi chi website na lut nei je a chu nangin na mu ding ai lai che wa chu a click no wa an ki cho ting la bo nangin sum na mu ding hen ai la an ki cho lo wa ile sum na mu di lo ding na hi chi a graph hoi ta vele chun hi chi wa ko na hoi ta na he the hi chi company hi in nangin na ga join ding na ga join na as affiliate na ga join ding hin affiliate na ga join ting le link na nei ding nangin account na nei ding ai tai chi ep company jong le chawa chu link na nei ding hin account na nei ding hin nang account na ko na chu nangin ep na bol ding ham ti ai chi link chu mang cha Facebook ai lo le WhatsApp ai lo le social media tam ta men na hi cho ko na link chu na share a men hi chawa ko na chu al du na ep company hi jong le lai example Amazon hi lo wai le Flipkart hi wa cho aga lut na nang ma thua lut po wai le chun amount ipi thil cho jong le nangin commission na mo ding aji chu nangin mi chu na ho le na nangin mi chu hi chlaya ga lut nin na ti hi je chun nangin commission chu na mo ding ai la aga lut wa avet mai wa chu ima na mo kit lo ding thil a cho zo ting ole bo nangin hi chwa chu sum na mo ding hi chi chu na confuse lo ding na hi chi veilang site na he vele chun social media link na share tai tu te hi chilang hoi negative ti tau te negative hi win a cho ta po be hoi sa ve ai wang na cho ta po a cho lo wai le chun sum na mo de lo ding a hin la nanga ko na alu no ba ichiwa na linga ko na cha lu ba na customer on thil ham ipiam hat na loi na pain nang ma thua chu thilan cho ting le ichiwa chu nang commission na mo ding tu la ya chu iloi pai tam ta in ai mobile join in all the pi nang internet na he in a hi lo le nang in mobile na nei nang in internet na nei iji chu nang in all the pi tg ve to hi chu a ko na ang ko nang ma linga ko na chu na cho ai le nang ma nge na ki cho ai in la nang ma linga na lu na a bol da na the mai lo ai wa nga na website na cho na log out phat ding na log out ding na log out jo ting le ni chi nang ma linga cho na lu na lu jo ting le jo cho na cho the na cho ai le for example la cho Google Chrome nang ma account
na hong tai deu te na share ta chu na share zo ting le Firefox sam khana na lut kit na loi ho account nam khana chu thil na cho ai le ngi chuwa ama ho mobile na pi ding hi chi ama ho account ni za kai chu na pi zo ting thil na cho ai le ni chuwa chu sum na mu ding na ai banga chi company min website chi mo ngol lo ai ji chun ki ngol bol thei lo ai nang ma link nang in na ki share nang ma in na ki cho ai le chun hi thei lo ding na ni cho a chu commission ki mo kit lo ai ji chun thil het thi mangai nang ma account na nang in na share ding ai wanga na cho ting le midang account na ko na cho ding i ta chu na bo lai le commission na mu jeng the na loi na pai nang ko mang ta bai hi chin in all the POTI le na order pi the ain la na order zo ting le nang in chi ama ho account na za ding na order ding phal ama ho account na za ding a khoti la wai le chon commission na mo lo ding hi chi tu la ya mi tam ta in hi chi affiliate marketing ya bol affiliate marketing bol na bailam pen kit kha chui piam tel na blogger ama sa ang hondan in a say tawin blogger.com a ho chi le chon ngai chi wa ho free website hon thai free blog sim thai chana free blog sim dan no ki say ta ni chi ko na ve lawa la hoi ta na ben la blog khat hongin lang namin ham ai lawai le nangin phana sa store dan dewa na sim no ma long le na sim thai amin chu nangin na ki pho ding ni chawa chu na sim ding na blog ong hi phat le product khat chu affiliate marketing na affiliate na pa na chu na chi ding affiliate na ti chu Snapdeal a hi lo le Flipkart na thil na doi tai thil na post nom tai te a product pen chu san khol limam kha choi na sa ai le t-shirt limam kha chu na click tai te na click zo ting le hi chi a link pen chu nangma affiliate account na chu na chi ding generate na bol ding generate bol da na hong kel kit ding ni chi generate na bol zo ting chu le amon link chom khat in pe to ni chi a link pen chu na copy ding na copy zo ting le hi chi I khana chu na blog na chu hi chi product hoi dan hi chi hi intia describe hoi ta description hoi ta na pi describe hoi ta na bola explanation hoi ta na bola aba le na a link to na post ha na loi ho ko ma chu hi chi van hina da ya le chalai me en lang ke all the in na tia na sei pi na link chu na website tile na blog chu na loi ho ko ma na blog la link pen chu na share kit ding social media hian lang ipi hi jong le heta offline na jong loi pai ko ma se ya hi chi blog na chu lut in lang le chum pan a hoya hoi thei na ti an vet tiang la hoi sa vai le chwa chung lut no ben tin an ki cho vai le nang man sum na mu tho ding in chi ji a chu min tu la ya blog tam ta sim vin thil iza kai an explain jibin isimail thanok mai na isim ting la thanok ting la ki ting le internet na lut phala ma ho blog na chu ga kilut ji cho ga kilut jin tin article a hi lo wa la thil ho ga ki bezia hoi sa le ki cho ji hin ni chu ho chu nangin jong na het theme angai hi chi affiliate marketing ki depend hi chi wa ko na cho blog mangcha jong affiliate marketing ki bol the hin ai lo wai YouTube mangcha affiliate marketing ki bol the ai lo wai le chi Facebook mangcha affiliate marketing ki bol the na audience tam angai na hi customer mi tam na angai tu la ya ai mi ho iga ba na ile Facebook ai lo le Twitter ho vela long an share jibin hi chot long ho affiliate hoi na affiliate ki ti chu mi company thil na ga jo pi na ga jo man chu nangin iti se ra a commission na mo chi chu affiliate marketing ki ti na he theme lo wai le ANOIJA he comment nan bol wa nin do ki thei hi in a kiting le hi chiwa enjoy sei ma bang with Clickbank hi in Amazon hi in Flipkart hi in hi chu zo siong hi iti affiliate na chu iti ga join na ai le a link chu hoya ko na generate bola a link chu hoya ko na la iti share ding ham ti jong practically ta hoi ta I so ki ti wa hin
hi chi cookie channel subscribe na ki bol nai lo le subscribe ki bol le chun na online a ko na sum iti mu a hi lo le ne chi ba ko na chu iti khan to na part time job bola part time a ko na chu nang man na iti sera knowledge internet lang pang ai lo le computer lang pang knowledge na ne ai le chun hoita generate na ki bola system na ki sema hi chewa ko na chu nangin full time income zong na mu the na part time a chu min thakhat na sang som le sanga ti ho ai lo wai le sang som ni ti ho zong na mu in a hin la full time an bol ting le na khat bei bo ke tong chu online a hi anop na khat chu khat bei setting na bol ro ta chu a kit ting le bol je ngai kit ta lo chu ai wa nga chu na bol la ya chu time na nei ngai chu routine hoi ta na ki set ngai na tu ni ai chi ka post de khat le ni bo post a chu i ma cha kan ki lo chu blog na hon na khat le ni bo na ga post ai cha ba chu sum tu ni na post na le tu ni a mu jing ni na ti ai le chu hi thei lo e online chu na online ni it is a permanent job type chu na permanent job type hin aji chu ipi bola permanent ti wa mi ti aga ki sei sao je nang hele permanent hi na chu nangin hoita thil kha chu setup hoita na bol ta chu na bol to ai le chun na dam sunga na ja thei ta na ai wa nga chu online na hi tu nia set hoita setup na bol to a tu ni ma sumung na ti ai le chun hi thei loi aji chu koi man na website jong he nai lo koi man na blog jong he nai lo na hi ti ja chu koi man apet pe na sum ki muzi lo chu ne them ba online na hi ai ba nga chu na setting sung thil na bol sung bang chung short mai thei hi zong le nangin hoi ta na he na e chi ba ko na chu hoi ta learning nan bol to chena study nan bol to chena ile chun kum khat zo le guarantee ke pi thei chu kum khat zo le knowledge nan nei di chu nang on na khan to ding hi chi ba na chu sum jong na mo ding ai la mi khen khat chu tu nia galu na tu nia thil khat ga bola tu ni ma sumu pe jing ding a jan na sumu pe jing ding ti chu hi thei loi online jong hi hoi ta setup in bol to chena aza omin tu la ka sei ma banga blog sumu omin blogger omin ai lo vai le youtuber omin youtube sim hona YouTube sim hon suma mu tho chu aban le affiliate na hi tai ki chim le ho na affiliate mi company affiliate na ga join na tai mi shop lai ho na mi shop lai ho hi chuwa ko na jong hi mi tam ta in full time career la bol ta so hi ji chun khat bai hoi ta kum khat study an bol wa an set zo tiang ole ama ho system a ko na chu akum ki na pan chu ama abula apat na apat nungai talo hi chi ba ko na chu sum ulu du jeng ta chu hi chi to banga chu nangin jong hi chi online ni full time ma career na ki sim go na ile chun a hlom pe na thagup ham khat video na vet ngai chu video hoi ta study na bol ngai online a ko na study hoi ta na bol ngai ai wanga na het masanga chu sumpi a register bol mana sum hizat ngai ti hoi khat jong bol hit aji chu tu la ya internet na mi fraud atama tam jo mi zo khap atama tam oni chu khanin hi chi a hi e tela tu la ya youtube a hi e tela YouTube min mangcha a chu ipi ham khat hin bol ben tin mi ne mang na ding khat hin bol be ta ni chi e ti ai ji chun online na hi thil na he chet ma sangai I ma cha pe ngai lo to cookie channel ai sei ho ai le chun ke ma nge ya ka proof zo ting la bo ken nang ho ko ma kan share hi na hi ta chu ka share lo wai le chun ka mi chu ken jong ka za chan pi cho si ting ka dei lo chu khen khat wang chu mi oi iti seira manipur tile bengali lungthim ipu dewu jivin hiji echun min ken sum ka mu po le pi khoram ti lang pang he om nom jin a hin la hichiba cookie channel la ke sei hoi thil
aki proof zo ting la bo hi chelai ki so hi in hi chun channel dang to veka le chun na vetka le chun ki banglo hel ding ain la na het sa hi ding nangin itiam hatna YouTube na bolta a video na upload ta ai le sum namu lo mai thi ipgm til a system chun het lo chu na a system het na ding a hlom pe na ka sei ma banga chu hlagup hoita kijil ngai chu hlagup hoita online ai survey bol phot ngai chu survey hoita bola study hoita bola I bol zo ting le o hi chi wa hi chi ete hi chi wa ko na chu bol thei na khen khanin tu la ga ki se en lang le mi khen khanin iti sedam editing a bol va photoshop vel ai lawai le tu lai software tam tan thil editing na photo editing ho tam tan hi cho ko na an edit na wa mi lung lu thei na ding tam ta hin bol be tai chawa ko na sum hi zat kamun hi chi approve en ne hi chi hin bol be tai ai bang cho ta san lo ris nang ma nge na het na ko na namu lo wai le na ta san lo ris ne na hi chi chun ni chiwa ku ki channel a hi ma nam sung mi chi theina ding ai lawa le het khen theina ding a hi chi ku ki channel em ki sim hi in a hin la hi chi ku ki channel a ki sim hoi I ma cha ta san lel na ding ai lawa le ei ma sung a ki zo thep na ding ang ki sim hi pun ei ma sung a het na ki be na ding le ki ven theina ding a chu hi chung ki sim hi in hi chi ku ki channel a ko na thil ki sei ho tu nia jong affiliate marketing is sei na chung ba phana sa mai le ichi video na bet jo thing le like bolin la abala kip ting a holding video na vet no mai le chun subscribe an ki bolin na subscribe na ki bol le chun subscribe button chun na me ting la ko ma chu bell icon khanung do vet te chong chon ki me en lang le chun video tha ang ki posting le notification na moding video tha hong chuna vet ki the dunia ku ki channel la affiliate marketing chu Ipi Ham ti iga sei na hi chan trin tin ei chui you Amazon ho ai lawai le Flipkart ho Clickbank ho affiliate iti ga join ding ham ti video chu kin jom han nang hi le hung sa wal ding ei chi chun dunia video hi chan hin nga phot nu tin abala kit ting le hi chiwa chu practically Amazon a ga lut na hitin na Amazon website na lut na hitin et affiliate account sema a link et mo aban le hi chi link chu mi ko ma share bol ding ham na hi chawang chu sei de wa hi in subscribe na ki bol na helo le subscribe na ki bol lang dunia ku ki channel vejo se na bon vin ka ki pa na kan phongin ka ki pa